салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истодааст. Бародари видеои имрӯзаи мо дар бораи ҳамое ки шумо чӣ хел метавонед видеотона через Premiere сар батед. Ё ки баъзиҳо мегӯянд чӣ хел прямой эфир сар метавонем видеоро ки прямо мемониш то вақте ки видео буд нашавад шумо гузаронда натонем видеоро. Ва дар ин видеои имрӯза ман подробно пурро мефаҳмонам, хоҳиш мекунем видеоро нагзаронем, зеро ки ҳар як вақте ки видео мешавад тарафи мо боз ҳам нисбати ҳамин чизо савол мешавад ва боз саволи зиёдатӣ мепурсад. Ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам ҳар нафаре ки намедонад чӣ контентҳо ворида дар канали мо шумо чӣ хеле ки дидестен метавонед ки через плейлист канал ворид шен ва тамошо кунед чизое ки шумода важне. Ва агар ки шумо намехоҳед масалан ин чиза ё ки шумо бигем доред нисбати ҳамин чизо маълумот, шумо метавонед ки хомӯш кунед плейлиста ва бигзаред далнаши видеоро тамошо кунед. ва ба ҳар ҳол бародаро агар ки ҳамин видео шумода интерес бошад фикри ақида чизе ки доред комментарие дар хабар мегирем. Инстаграми мо мешавад инҷа силкаш бо обязательно ки дар комментария ҳастай ва мегзарем подробно тамошо кунем ки чӣ хел мо ҳаминро тайёр мекунем ва шумо ҳамин корро бикунед. мегзарем далши. бародарони азиз, нигоҳ мекунем ки чӣ хел мо премьер мекунем ва медонем Яндекс Алиса. хоҳиш мекунам бо диққат гӯш кунед. ҳар як нафаре ки якум бор Алиса медорад логин пароли каналша ворид кунад. ва ман дар видео якум гуфта будам нисбати ҳамин. вақте ки ворид кардем дар ин найдению всё менависем YouTube главная страница. баъдан мебарем ҳамин хел. ай баъзиҳои ай нафарое ки бигем медроя яъне ҳамита медроя прямой вақте ки YouTube бола ҳаминҷо зер мекунад YouTube мерава меджиқа YouTube медроя бидроен ки видео ҳастед дар канал хомӯш кардани YouTube. ман силкаш описиане даимоно медроен видеоро тамошо мекунед чӣ хел YouTube-тонро хомӯш мекунед баъдан мегардем меоем бо баъан ҳаминҷа меҷиқаен YouTube да. вақте ки ҷиқиден агар шумо логин паролтонро ворид карден масалан уже аллакай дар нами угл яъне ки видеои шумо места. ва чӣ хеле ки дидетен мо масалан ина значок каналмон ҳастай. дер мекунем болои значок канал да. ва дар инҷа интихоб мекунем творческий студия. баъде ки творческий студия диромад масалан ҳамаи чӣ мешавад дар инҷа ҳамаи настройкаҳои бигем ютубтона шумо дида метонем бародаро. ва чӣ хеле ки шумо дидестен уже ҳама чиз статистика ва ман гуфта будам бо дар ки чӣ хел подписчикоро якҷоя мебинем. ин инҷа прямо метавонем бидроен на подписчику показать всех мекунем ҳамаша мебинем ки подписаться кагияй. ва дар инҷа чӣ хеле ки мебинем ина стрелка ва анами стрелка сини болоай зер мекунем болои стрелка да. уже аллакай шумо дар иброра анам хеле яъне ки видеое ки шумо бояд прямой эфир да матлан меге баъзиёт ки тармети ё ки премьер мемонӣ меҷиқи вибират файл. баъдан файл ай ҷое ки шумо масалан дорен ай ҳамонҷа интихоб мекунем файлтон ҳамон видеоро бигем файлтон интихоб мекунем барои дровардан ва интихоб ки кардем масалан мо ина гирифтем ва загрузка мера видео ворид мешавад ва боз як чанд настройкаи дигар дорад. вақте ки яъне уже аллакай ворид шид масалан ворид шид баъди аз загрузка мебурад ана ҳамин хел шумо дар инҷа номи ҳамон видеоро менависед. хелшон матлан инҷа ман одди хел кардагӣ будам бигем просто ман номша нависта будам ва инҷа бо мемонӣ номи видеота менависед чизе ки шумо сохранед карда бошед ҳам мешавад. масалан ина хелш мекунем
2021 بعدا چیکار میکنید شما وقتی که نوشتید اینجا اگر فراتون اپیسنه ده منیتین گونچی مثلا بعدا انتخاب میکنید زناچوکی هم ویدیوتونه یعنی که چی صورت شما میمونه اگر اینجا وارد شما کردیم میتونید شما بعدا بدونید ایتورسکی استودیو مونین یا اینکه ای همینجا فرق نداره میچقین زاگروسکا زناچوک کانال خیلی حاضر زاگروسکا رفته تا سالی بود نشته صفحه فکرم بعدا شما در اینجا میتونید که با پریاما در کدام پلیلیست کانال واردش کنید و ما اینجا حضورش تا بگیم این همه ویدیوها را هم انتخاب میکنیم اوکی و بعدا اینجا که ما پرابلو را که رعایت کردیم уже در اینجا ما обязательно میپرسه возраст برادر فراموش نکنید این به возраст بگیم چی کردن نمیشه یعنی که روان کردن نمیشه به خاطر که یگون نارشنی پرابلو کرده باشه این مثلا روز میبینیم مجقن داله خیلی که دیدین گردی یا سرخش یعنی که شما وادرست میکنید ویدیو شما برای گلاکو باشه اگر برای گلاکو مونش فراموش نکنید که کامنترتون رو خاموش میکنم و مجقن ما ویدیو ندیدیم بعدا با مجقن داله و دیم رو دا چی میپرسه شما یعنی که شما میتونید که پادکست کمونین در ویدیو تون و با برای پادکست که انشالله عدل با ویدیو تیار میکنیم و добавить конечно заставка یعنی دیده باشین در آخر ویدیوی آدمو که گردک میبره زناچوکی کانال یا اینکه پادکست کرا خچه میمونه ایش ایختان دعوت میکنم میمونه بمونه نمیمونه یو قواجنی نیست مثلا میجقیم با داله уже سیم یعنی که پارامتر برای دوستو در اینجا شما زاپلانیروان اینجا اگر галочку را بمونین مثلا و اینه که شما میخواین که با وقت مثلا را میچخین زاپلانیروان و مثلا شما در این امروز بگیم چند مای اینا 3 январ و میخواین که ویدیو 3 январ امروز ببروه شما اینجا انتخاب میکنین مثلا اینا 3 январ 2021 ساعتی چند باید ببروه ساعت примерно میگیریم ساعتی چنده بمونیمش بگیم نوزینه ساعت 9:50 بیای میکنیم میمونیم ویدیو را ساعت 12 رونه میجقین ناز اینا ناز начить премию میجقین галочка را و уже алакай видео شما тайёр шуд و اینه پایینش خیلی که دیدین запланированная публикация میجقین запланированная публикация уже видео شما میروه یعنی که оповещение میروه با دیگرو را و اینه خیلی دیدین وزی زاگروشка 83 وزی میساد میشه و میروه оповещение میروه با دیگرو را اونجا галочка میمونه و میتونن که بگیم ساعتی 12 سر کنم ویدیو و تماشا کنم برادران و уже علاقه اینم خیلی رفتن میگیره کم تصور میکنی وقتی که وارد چی دوجه علاقه مثلا بعضی میگن افیر برادر آن همه خیلی پریمیرت سر میتی اوزی آسون شده وقتی پیش کمتر قیم بود با هم خاطر که در میان یک سال ایسا به نهایت آسونه یکون قینی نداره با هم خاطر من بسیار میخوام که شما با الیسا کار بودم بگیریم برای که آسان شما برای شما طرز کار کردن تو 99 و 100 уже алакай видео тайёр шуд яъне ки обработка видео мерава ва видео меравад баъд чира хузи медурем ай бигем ай канал мебинем ки оповещение меравад ай канал ё не лекин бисёри вақт мо соати 11 будем 30 минут пеш бигем оповещение меравад дар баъзе каналҳо бародаро ма мебурем айҷа медурем ютуб و در اینجا چه خیلی که دیدستین شما برادرو می نویسید در پویسک مکتبی بلوگری مثلا کانال باز میبینیم که پریمیر موندگیه یا نه
ва чӣ хеле ки шумо дидем бародаро, аз телеграм пул кор кардан мумкин е. Матлаб 21 уже премия мондагия 3/01/2021 соат 12. ва мечиқем болои премияда шумо метавонед напоминат кунед, яъне кам соат 12 во время шумо да миёя павишед. Мечиқем напоминат та соат 12 шумо да аллакай миёя ва шумо метавонед ки прямо ранги прямой эфир тамошо кунед бародаро видеоро. Ана қадар кор дора. Агар бо ягон чи нафаҳмиде фикри яхи дара нависта комментария ба мо ба шумо боз ҷавоб медем. Зинда ва сарбаланд бошед бародаро. ва бародаро чӣ хеле ки шумо диден ягон кори қӣ надорад через творчески, яъне ки Алиса ва Сирхш медонем. Ва чӣ хеле ки ман нишон додам ва гуфтам бародаро кадоме ки якум бор ворид мешавад дар Алиса, хоҳиш мекунам агар дар ҳолате ки шумо вақте ки ман чӣ хеле нишон додам значок канала, яъне ки якум бор медрой логин пароли каналтан мезанед, дигар дигар намепарсад то вақте ки удалед накунед Алисара ай телефонтон. ва ҳамин кора шумо мекунед уже автоматически, яъне тайёр мешава видеои шумо барои сабта ва барои премер кардан бародаро. Ба ин хотир хоҳиш мекунам видеоро пурра тамошо кунед, даромаде нашид бо видеоро, яъне ки чӣ хеле ютуб хомӯш мекунед ки прямо Алиса ба ютуб ворид нашав ва ӯ видео ҳам ҳаст сайда канал ва видеоро, яъне ки силкаам видеоро ма мемонам силкаша дар описания, медонед тамошо мекунед, чӣ хеле ютуб хомӯш мекунед, баъдан мегандед ҳамин кора мекунед дар канал ва чӣ хеле ки дидед шумо ма премер сар додам ва видеое ки гузаштаги дабад, яъне ки пул кор кардан ай телеграм ва ма через премер сар додам ва шумо ҳамаша диден ва ҳамин хел шумо метавонед видеота далнешни сар додам бигиред через премер. ин қадар кор дорад, ягон қини надора ба фикри ман. ва агар ки бо ягон ҷош нофаҳм бошед, инстаграм мо чӣ хеле ки дидестен ҳамин таҳта мебарем, метавонед саволотонро нависен, во время мо пастар ҳастам мекунем дар инстаграм ҷавоб битем. ва бародаро ба имон надорем, истифода намебарем из социални сетора, хоҳиш мекунам ай ман напурсен, ман ҳар як видеода нагум мегапа уже хеле монда шудам. ба ҳар ҳол чизе ки ҳастай ҳаминҷо даимо. Так что удачи всем, ждать кунем видеои нова дастгириро фаромӯш накунед, видеоро поделиться, лайк кунед. Удачи всем.